Nkithinkatho na ntune mutegeri bwega nuntuba kwana kanya kugwatanira nawo nikiriwe runjo matha ithatu mitagwa ntinyari kinywa cyane jamwe ja tukubanganiritio tukubana arwa kirente tochetu Yara to kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mugambithania koti atigania kuthamiria gamba ria kwithwa kwa mwari wa miaka 15 Miru akiwa na kwamukira imakania. Akarina atongerea ukathagatha na mutumane kurito kuje gambenera sniper bakiwa bari na witikio kioto gikoneka. Mabisa baborithi Meru kugwata bangi ya milioni 6 barabara ya Ruirere gukamati na rori ya gukamata ndethia. Twakuretera gicunchike bithatu kia rugono ro mwanya majani jathondekagwa atia. Roni Kajamba no mwananirio mathithio tukogwa na arua tukianjiria nteto chetu mugambithania munene wa koti atigania kirinini James Macharia na thitega mbare Morris Gitonga uria uthitangi nuntu bakwithia mwana wa mwari wa ukuru wa miaka 15 na Rogero Mwanki rithamwa kuma koti uya atigania rikathikirwa koti-ini ya Meru kiritwa aria mugambithania ujo augite gutebwega mbare kuthikirwa koti atigania kairi kumanya na muthuro joria karintere bari na ju ikururegia karikari wa kiuga kinya na aringerithimu ni namba ngene ati kumenya akiugari nama iriumania na igamba riri untu akwathira ni bugwikirwo gwati na uturo bwawe na ndugu ya koti na aturi batigania John Thiga na Chonkurukia. Igamba ria kari gukuru miaka 15 uria rigitwe rikithikagirwa koti-ini chatigana ntere cha kirindine indi muthenya gwe muthiro mbite kwigwa rigichenjwo kuma koti-ini na kura koti-ini cha Meru na ari wa muri kumania na mugambithana munene wa koti ino no James Macharia na arenenkanire taitumi bithatu bira bitemete gambere richenjwa kuma koti-ini ino kwirwa ntere cha Meru. It has subsequently become very clear to this court that this criminal trial will be practically impossible to happen in this locality of Tigania due to the kind of the hostility and the public anger that has been emanated. It is clear after we argued the issue of board, so many things have really happened on this matter. Firstly, it is very clear that there is a lot of public anger and hostility regarding the case as expressed in various social media platforms. As such, the environment here is not only volatile, but it's not safe, not only for myself and also the DPP. I have expressed the same sentiments. It is not safe for the trial to happen in this locality, according to the view of this court. Secondly, the DPP and myself have fears of our personal safety, and I know that the safety of this court infrastructure. Some sentiments have been expressed on the issue of the court infrastructure. The atmosphere is hostile. Thirdly, we have been traumatized by the various happenings, and I wish to state that I've received various stage calls regarding invites through stage numbers, which I can only relate to this matter. Nara Macharia gitani wakugite muthuganirwo ora kwetanirwo na manto manwe Morris Gitonga wana no akathi na mbere na kurigirwa njera ya tuntu ntere cha Meru nara kuthikirwa kwa gamba yake wewe na batirite kuwa kirekero na mbondi kana riri kathikirwa tariki 17 cha mweri wa 11 mwaka uyu. On the principle of fairness and accountability and transparency under Article 10 of the Constitution, and due to the safety concerns, I direct that this matter be heard before a different locality other than Tigania. Intelligence reports have also raised issues, alarming reports regarding our safety. As such, this file is hereby transferred to the Chief Magistrate Court at Meru for further directions on the issue of board and also on trial. It shall be remanded in GK prison there, not here, because the trial is so not Kageta. Don't take my person, our people there, our person there is in Meru GK
in prison from now onwards. Kiripotera ndo cia weru kuma kotini jatigana ntere cia Kirindini mbitagwa John Thiga. Asiasa Jacob Mantili na Kimathi Kaurani bakathite gavana wa Meru Mutumanto Ithingia ni untu wa gwikinya koti kuruta koje na kurungamana na nja ya mututiki Daniel Sniper na gikundi kimwe gia kurwateteri kioto kia umuntu kuma gicigo mbuga kia Northimenti mwana kia mabaka kia basi bachumirite kwarire gikundi kia mututiki Sniper laje mwende ugite tagarire ya gavana Mutuma gutwika mukuje wa thirikari kirigambarire nikionaniria atari na kiao na antu bondera ni utongeria bagukobwa ni Mutubikare na gutariria. Nyuma ya itagari rĩa ngavana wa Meru Mutumanto Ithingia goro kuonekana nkongorone cha koti akirita gukuje bwegenie kura ko mutigaire Sniper na ndi untu bone bwa mukirine bamwe bakari na tongeria bagisiasa ja Meru na bethira bakibwikira mono kanchokerie ngavana wetu nkatho ni untu bwa itagari riria arajukirie goro riria antu bamwe batirerigirite kethira ngavana omba guchirita na ageta kotini nuntu bwagwito kuje bwagikugia Sniper bugo turingirigira ngavana wa Meru Mutumanto Ithingia ona kanya gagwita gukarania na antu bari levonere na baborore Sniper borore baita like nyuru boroa baita like muntu boroa lakini finally ibakona mantu yayo baluka ya kwankunga nito kwira gavana Mutuma move heaven and earth vivya kira kionde kikwendekana nikenda tukombe kuona justice ya Sniper Kilin Jacob Mantili nethirite akiromba rwangiro karia kinyora warenga bana wa Meru kawira mwangaza na batigweta kotini kwithira akirito kuje bureije bwegeni gikugia Sniper nyawe na abwiri weta kotini obora gavana Mutuma araetere kuimbishie nimbia amenyere ndaiga cia Sniper cia muthia cia kuyage kinyaka wira nwena tainya wetu muone kotini akirito kuyi akiwimbishie atongeria bane bakwenda nkiame ya DCI thithio chunkuni kairibu bweru bwegeni kukiugia Sniper bakiuga ni bakwenda kuona ura watumite athuganirwa baraboragire Sniper na ni bethirite baikinyuga kotini kinya wathitangi bakienda mono DCI bategera message cha mpesa mono twiromba financial urio financial ikenda Sniper akwa itukuromba inyawe kumuona kotini echunguso renge bo yaro antu bange tone bathitangi bareke gutawa ke chupo mioro na keni bwantai kinya baraba batumite nyabo tone be kotini kuono no waitere mbecha kenda inenkanirwa kenda Sniper oragwa kuri uchunguzi burato kwenda bobwethia DCI bathithia mpesa ira ciekire anto bia muthiene ni bakuge gambarere ukaramono kotini bakiromba thirikari gukokia maguru kenda kioto gia Sniper ikethira gikionekana twiromba thirikari kaindire kigioto gia Sniper ikithithikange araka ibezekanavyo no ntoito kuona rira ntuko yekirwe gambare Sniper kweja excuses kwe boba kuga ibajitwe igambare akararitiragwa na itukurombe gambaru rithithike araka ora kumbikana ikenda family ra imba kuona justice tuto ndaromba William Ruto uri ari ori rungamana na kesi ubwe na kendeke pokareke ikesi eja kugwithwa na mbesa no ntuije mbesa ibunja mirima Kiripotera ndeto cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutuge Kare Ondere gambare uria wari mukari wa kaunti ya Meru Daniel Muthiani uria wijikene muto Sniper ijite na mbere kuthikirwa na gavana wa Meru Mutumanto Ithingia goro gukinya koti ja mukojo wa thirikari kiri gambare ria kariba kuma bori bonanete kwanirwa kwao ni gavana Mutuma kurungamana na uma kenda mututigi Sniper na kioto gakimutegi na chotariria warire gambare mututigi Daniel Muthiani kana wenda Sniper rithiete na mbere kuthikirwa na igoro ngavana wa Meru Mutumanto Ithingia mo akoyekire gambariri bamwe bakari kuma bori bonanite kuganirwa kwao ni tagarire ngavana ria kurugamana uma tukuona ngavana citanirite kwa shaingi nteto izi tukuromba citanirie buru nikenda akie mwano ikoneka ati tore kuri itwiro rwa kai mono no tubagikukia mwano ojo ora tukigwa ngavana na citete kwa mushaindi nteto ii twigite bwaga itugwiritwe na twenyume wana itumurombera nikenda nteto ije ikona justice gavana wetu ari mbere na Murungu ari mbere manti zakagira ngavana no inkuona akomba no ntu akomba na nombete
nikenda nja eu na mwana u akie mwana u ekoneka ngamana uga kuthithia na tagetangere rega na ciumio u ngaya mwainya akitendeke umabumenyeke na tukaguru muno twagwata umabungwara buri na renda karibaba na giteo kinene bakuromba koti nene gitega mbariri bura kubatiri kaingo family ya mututiki Sniper yona kiao kuromba koti yetu igitega mbariri yota mwana ojo ne justice na kinya barabara oragani bajokirwa atua nikena tukoje tikejo kalika kairi nene county yetu gikira ngingona akietendeke na mwana no tunya barabara era DCI baita ngugia gutonyerera boega monga bamenye na arema njomire kena bakomba gutwira yaba tutu ungitumba kumenya no tiwa baizi nyende muciari na woni ntomba kuigwa boega mwana wakwa athithiretwe gitendo ja kiu mwana u athithiretwe ndigwa ngwiritwe no twakwire buri ou kwou etirite na mantu jau o ngavana wetu na amona koti iba igirwe kirero kya muciari nyende muciari mwana u gaciari kwou na abati kuitu baitu kuigwa uroro bone na mwana u ikyo tukwenda athingatirwa aki yake yawe ikenda amenyeka niki nontu akwire ou no baraba muragire bajokirwe atua ikoti oni kuramba akitendeke ke mutanasio wetu etre nenkuramba koti esunguze mantuja kenda nyema bana nia teu pagia ugua kumage shikombunge kya bure ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi. Maabisa wa borithi kaunti ya Meru batongeretwe ni County Commissioner Jacob Ouma ibagwete bangi ya mungana jwa mbeca milioni 6.2 gukamatini kirori kimwe kira kainge gitumikaga gukamatandithia barabara-ini ya Ruiru gwita Nchiru aria ndereba uria wetithite ngari u aitharite na kumatuka. Maabisa wa borithi bakigeria gutwana nawe ntuku inkai nyuma ya nabairi batikinyetie miaka kugwatwa bakamatite bangi ngari-ini ya abiria ya kuma Meru gwita Maua na ndiye Bambo Giteje ni bachenchetie Rutwiro. Tena tuko mbele yenu kuwaonyesha ya kwamba kazi ya kupambana na mihadarati, madawa ya kulevya inazidi kupamba moto. Nakumbuka kwamba yapata majuma mawili yaliyokwisha tulikuwa na gari la abiria la matatu ambalo lilikuwa pia limebeba marobota ya bangi ambayo ilikuwa inasafirishwa kutoka Nairobi na kuelekezwa Maua na kwingineko. Kilori giki uringikiona njirene giokaritaka giokamatite ndithia ende kuringana na County Commissioner Jacob Ouma ni umebo bweru bwa enyange kutherema kiri biashara ije. Leo pia kwa sababu kazi hii tuliwaahidi naendelea, baada ya kupata taarifa na kuendelea na uchunguzi, kuna lori ambalo yamkini huwa linatumika kusafirisha mifugo, lakini mifugo wale ni mifugo tofauti. Lori ambalo nafikiri limeundwa mahususi kuwa na maeneo ya kuficha mihadarati kama hii. Hivyo basi kwa upande wa juu litakuwa limebeba mifugo yenye mkia, lakini kwa upande wa ndani limebeba mifugo asiyo na pembe wala mikia, na limeweza kupatikana katika barabara ya Ruiru na Nchiru na kuadhira mungana jwa bangi ije, na ndani yake kulikuwa na bangi. Tuko na mapakacha 15 hapa ambayo yanaweza kuwa na gharama, yanaweza kuwa na thamani ya shilingi milioni 2.2 hivi. Tumewahi, dereva ametoroka na kukimbia, lakini hizo ni mbio za sakafuni, zitaishia ukingoni tu. Agikatha maabisa bokaria na kurita mukana kiri nyange bangi bare antuku yao ya 40 itakinya. Tunawapongeza maafisa wetu wa usalama. Hawa watu tutawasaka mahali kokote na hii biashara tutaiangamiza. Kwa hivyo tahadhari kwa wale ambao wanafanya biashara, wanabeba wana vyombo vya usafiri, malori na mengineo, na wanatumia kubeba mihadarati. Sasa kama hili liko hapa, hatuna haraka nalo, hata laweza kutaifishwa. Tinyari Kenywa, Weru Njuma.
Kiwanda kia majani gya Kiegoi kiria kiri rungu rwa irima bia Nyambene ndene Gembe South nikio kioraniria kia majani ontuko ikauma mangirija mate jama na ke jakinyaga kiwanda ne gikikuma miundene na nyuma ya mathaa jama kai jagakurukira utaramba mwanya kuthiwa mwanka kijani gikauma na njira ira yumba gutumika kiri thoko cia ndene na omea Kenya kiri rukono rwa mwanya mwandiki wetu Wancho Dennis Mugendi na gutwikia kinyagwe kinya kijani kuma mundene mwanka kinyira ikombene gyaku na gikini gicunjĩ kĩa bithatu kĩa majani yathondekagwo atia. Kama vile tunaona hii kara iko green, lakini ukifika hapa kwa stage ya kwanza unaona kara imeanza kubadilika, rangi ikagaruka kairi na gukara yellow. Hii inaitwa spiral spreader. Kazi yake ni kupindua chai yenye iko chini na ileta juu, ina spread hiyo chai, ina expose chai kwa oxygen for oxidation. Juu tumesema oxygen inatumika kwa chai kuoxidize chai. Sasa hapa tunasema ni aptana inachukua chai yenye iko chini inaiweka juu, inafanya hivyo, iko na very different aptanas ili chai yote ikuwe exposed kwa oxygen ili ibadilike, iferment. Hii inaitwa humidifier. Humidifier inatumika kuongeza humidity kwa atmosphere. Inasaidia ku maintain ili juu hii chai ni hygroscopic, inaruhusu moisture. So kama atmosphere itakuwa na moisture kidogo itapoteza, ita dry before ifika kwa dry, so oxidation haitafanya kazi. Sasa ndio maana tunaweka hii humidifier ili iweke maji kwa atmosphere. Ikiweka hiyo maji, sasa hiyo maji itakuwa imebalance, yenye iko kwa chai na yenye iko kwa atmosphere itabalance. Sasa hakutakuwa na maji inapotea kwa nini. Na majanja jakarakara o mashini ne iji jakagaruka ringi na kuya brown. You can see the color continues to change. Bado rangi inaendelea ikibadilika. Hii rangi sasa unaona karibu 50% iko na brown. Juu tunataka copper brown na huko kwingine ilikuwa green. The more tunaenda hivi, the more color inaenda ikibadilika. Hii ni presence of oxygen inafanya oxidation, inaenda ikibadilika. Aya jajuka yakagita kendaja kwatamurutira untubule bagitumi mono. Tunatumia 2 to 3 hours to ferment. Naitwa Rahel Karemi, CFU operator. Hapa tuko ni final stage ya fermentation, ama mahali pa fermentia chai. Hii kuna natakikana nipe mtu wa drying section chai koko pale brown kulingana na market demand. Hii ni final stage na zile parameter anapaswa kupea huyu mtu ikwe between 77 and 75 degrees centigrade. Alafu na napaswa kumpea chai koko pale brown kama hiyo ndio competition ya market. Kama iko aina hiyo rangi, ujue sinja ferment hiyo chai vizuri. Kila kitu tuna operate kwa hii machine. Hii throughput time ndio tunatumia hizi button za kuweka on ama kuweka off. Kila kitu iko hapa kwa hii machine. Kuna stage 1 na stage 2. Waja no mutambo jojo wetwa CFU joja kunuriraga moberesine na kujiki mashini ingi ya kujomia ikenda jombi wiki kigitarira jaja tekuthuka kana gutamusemo. Sunsine kiabina kirugono ru tugakuoni na tukwathire ure mashini eji itaga ngugi na no reo kinya tugawikia kiri kujasagurira. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwande ni kia majani kia Kiegoi kila kiri kandiali Kiegoi wandi ni ya Kiegoi Antobochiu, Gembe South, County ya Meru.
Tanambira kurumira ntito chetu twachokera ni mendekithia Jeremy Bamajani kuma Rukurire kaunti ya Embu baraba kwendekithia njira cia gintwire cha gucha Mamajani. Ripoti hii na nyuma kagitagate kuraja Kebebe Mutambo. Kampuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Congratulations, you're in the glory of God. Kwa kiumeze ni abata muno turi na gikeno gikinene tukigwata ugeni Pastor Topi Kalioso urani senior pastor wa kanisa Irinkuma ya Jubilee Church London na nkatha yawe Kemi ja ageni betu bagiteo na bakethro bagwatanite na Steve Tibet na nkatha yawe Deb Tibet watana natu ukujira graduation ya senior church leaders betu baraba gwikiro thombe nyuma ya guchia tira mieri mugwanja kire Bible study na ithomo bingi bya gukira muturire na kanisa mambrezeza za kaimbirwa ni governor wa Meru His Excellency Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia na Senator wa Meru Honorable Kathuri Murungi urane omunini wa speaker wa Senate na nkurukito zuri igikeno iko gwatanira na Weru TV rumuriro wa Meru kirikiume giki kira gikambiria tha 3 cia rukiri kanisa ya Kambage Christian Center na ni Jumapili ezi ntariki 2 cia mweri wa Novemba bwinthe ibogwati ugeni. Congratulations, he has done it for you. Wamonene. Nende kamunene. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate gugwitirwo ngathi ona ndese. Mbie mwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwinkima ya Lea Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na joronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium.
Butindi yengiena kamusere. Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Material Center Skuru ireri tunya Tharaka Nithi County ni bakubumenyithia ati bakethro bari na interviews cha grade 7, grade 8 na grade 10 irekethro ire Jumamosi tariki 8 cha mweri wa Novemba kwambiria thaa 3 mwanka 5 cha muthenya ndeni ya Ituo Bibi Nkubu Catholic Church Hall, Marimanti Catholic Church, Kangeta Catholic Church, Material Center na ACK Kadhiga Parish Kemicha Shopping Center barabara ya Kagio gwita Kutus. Nyuma ya tariki 8 interviews igeta na mbere ndeni ya skuru ya Material Center ake aritoba grade 8 na 10 ni bakuru bakamate kopia ya KPSEA results, assessment number, learners progressive report, karamu karangi, pensu, na raba na shilingi 350. Aritoba grade 7 bakamate learners progressive report, karamu karangi, pensu na shilingi 350. Nkuruki achiari ni bakumenyithwa ati gukethwa kuri na kithomo kia STEM na social sciences kiri aritoba senior school. Kumenya nteto nkuruki aringa thimu kurukira 0721 227 901 kana 0721 721 kana 0721 441 267. Bagi gweta na mbere kurumira ntaso chitu tugichokera arimi ba majani rukurire county Embu ni bende kithite utumiri wa njira ya giuntwire guchama majani na utumiri machini chake Nandi barite zabete na mbere kuritana arimi uraba kona kiwango kieguru kia majani kenda kuongera baita bubu manite na marija megaza majani ja mwaka juju ja shilingi 56 ritamwaniki na chionkuruke. Arimi a manjani akumarokorire tea factory ni marauga o marenda manjani mao mathie na mbere gucamwa na kanyua niguo kumenya wega wamo. Ino ni vuvu yariendekithia kuma kuri thirikari nene ati macamagwe na macini. Ino ni kuringana na mwenegiti wa kiganda giki niwe Joseph Rwanjao. Ya kutesti chai sisi kama viongozi wa Rukurire ama wa East, sisi tuna prefer hiyo inaitwa biological testing. Hii scientific testing hiyo haijawahi fanyika. Hata ukienda kwa wines, kila kitu ambayo inakuwa tested, test ya binadamu iwezi kuwa kama ya mashini. Ni urathi na mbere gutwereithia uria mekire ta kiganda ni gugutigirira ati ni marivanaritie guru makiria bururire mwaka uyu. Ni gukorwa management yetu ni prudent muno na cost management. Na cost ira nene muno in our factories, cost center ya nene muno ikoragwa iriba. Na koguo andwe management yetu ni votete kuvesa na labor piecework na njirere yagirire na cost yakora inthi muno. Koguo production ya process tipa pa kilo ya vota gwikuruka nthi muno. Wago ni mavotete kuongerera wagiriru wa manjani mao na nikio maravotire kuona umithio makiria na undu uria marerigirira gwika na gikiro kinene makiria mwaka tuthiete. Ni twavotire kuthondeka manjani ma tea bag na tugicoka tugicenjia nginya packaging ya manjani mara twendagia varia ngetire
manjani muni maratutethiriye ni marongerere mapato kana mbia cia rukuria ni irongerekire nundu wa kupack manjani mama processed na mbuge nundu ni turonire mai na demand twita rukuria ni tura import machine ya kupack manjani mau mengi na sizes ngorani era to cost around 10 million na ni tura hope igikinya December mwisho machine one gakora emboku na embekere na tuyambiririe kuthondeka tea bags tungivota gutwara nginya supermarket. Mariti meario ino mari mwena wa Rukurire Tea Factory kuria marai na mucemanio na atongoria ivanda ngurani kuvanga uria makuthi na mbere kuona umithio makiria kumana na urimi wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ithukirite mubunge wa Tharaka JJ Murugara akiuga na kunja siasa cia mpatho akera kagita gakuruguria murandi wa kibonyomba cia thirikari nonekete kuigika mubunge wa Maraka Reke Mbiuki kujukia utongere wa Tharaka Nithi 2027 ugite atitikiria kaunti igana kindurizo na kathiurunka kaunti yonthe kuringira Kareke Ndebe atuika gavana. Martin Mugambi na tututariria. Yathoni gia kunenkanira kiwanja kia waki wa nyomba cia ngarama nini ntere cia majira wandia chogoria kiri gicigo mbunge kia Maraha. Gavana Muthomi Njuki nonanitie ndariri cionthe cia kugwata mubunge Kareke Mbiuki mbaru ta gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwanka wa 2027. Ni manenkanire barabara ithondekwa twauga maria matigitwe barabarani ta muntu ngutigitwe bandu mbarageria yonthe kambetere tuko igenda ni mukinyanga kenda ntigira Mbiuki case makagamba na barabara ikirogete ana mutukora bungu barabara yake ruka magakisa kana Mbiuki akugwetwo geni mubunge Kareke Mbiuki na nitwenda ndo mara makuromba kula mate kuruma mara mange na mate ku divide county hii county ni moja na ni kidogo sana kogo muntu arombage tena lombe na lietu alea this is what I can do for my people ende tewe turi antomakona twauga antomakona matekane kure kura kaunti ni moja riuga na mbere gitonga wiri ake no akurugagira antu muchere mbari cia gicigo mbunge gacuke gamba ng'ombe kurumo na gwira akiuga ate kuringa na bura lugurite antu macuka muchere ukacha kuuga temo na muchere wake bura lugite makarira kioro na uga ukagwa ni muchere ugatuma antu mamuthure neacherie mbinu hitu tukwenda muchere Kiathoni Mbiuki nyuma ya kunenkanira kigwanja gikiariuga gutire kairi rugendo rwa kathwana irwambirie tene na kwoguo antu bagicigo mbunge kia Maraka babateri kumwitigiria kumagaruka kenda thikuromba kura gicigo mbunge gacuke gamba ng'ombe na gicigo mbunge kia Tharaka ndibukwenda tuswagite iki kia ngavana tuswagite kia ngavana tuswagite kia ngavana ntubamala. May of that opinion say aye. May of the contrary opinion say nay. I have it. Kare kia kirombaga giti gikiwogu bathiranite na mubunge wa Mwekuru Susan Ngogwa Mwindu gitonga Murugara woyo na Professor Erastus Njoka antu betu ba mala tugiswage tukiona giti kia ngavana wa Tharaka Nithi county kidharimo kiumanagia na muje kana tebu no mwanka tuhakikishe mala tukugwata more than 80% of the vote cast. Kana tisa sawa? Unaona kama tutaweza hiyo? Hiyo si lazima tupate. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha, Mbitagwa Martin Mugambi. Kariba thiruruje na Gembe Central County ya Meru bonanite kwa kunganiro kwa kumania na mtu mwentere kwenda kujukia mdaja mwingi jwa athinde baruga mtujo ethire twagitema mite na kinya kuithia iria rirare andi ntere untu bakuga ibugwekera rera ugwatine. Dennis Mugendi na report nje. Igiteneri raja kumatene ya kari nibethiritu bakimenyera ithima bya mwingi kia thindi kiria kiri murene jo mwingi wandi ni athiruji ne Gembe Central ni kimwe kia bio indi nandi kiria akari bakuoniki bathuritie ni mtu mwe kwidita na gutemanga miti na kuithia kithaka ki akienda ikuyukia jutwika mdaji wawe mwithe yayo ni yoyo ya antu banture ya thiru yonthe rui mwithe yoyo amta tutwere kuna ikundi mbali na antu bantura kwanda miti ku
miaka kithomba mbere ne ko kwari kwe kwambia kuregwa mite ya temwa twang'ang'ana mwanka mwithu yoyo acokero ya yukari na turenda kuwa turi antu bakuma thindi ko ewo kuwa nwe yete ko kuya kwanda byo kuibyo weyete kwanda kuo eyo yontuko tukamya no tani eitare mwanki uyu akanire ekethira imagine kwe wario tebete kia kiomba wisa India tera ruongo ruru aya ingwete kira ruongo ruru ete kana mete uyete yani inya upungufu wa maji environmental pollution yani batuthokereti yani environment yetu sana inkoramba yani baketha tukithukanga environment nonto inya rwetu umana ciana meteye batu tweke barwa ko Kyosenga. Kyosenga Tigo bakuwa ni balingite riboti kiri obisi cia thirikari irio ya masibu na DCC wa Kiengu bari athiro titagarire ajukirwe mwitonga ouhu na Nandi abakwaja na mukana bari bo kethiro titagarire kajukua bari bongwa bakajukitagarira gukaria munda jujo mwingi that the power belongs to the people. It already could reach out to other administrative units. Tasia niro. Batu to yanjensi niro tuisi niro nyumba. Niro wenge yeku. Iyo kama we ni mwanaume. Uilete huku na utapatana na sisi. Na kuuma utuenda weta na njensi antobonde kumegembe centro. Na tutakuja kukusalimia wewe sababu ni mzee hauna aibu. Mzee hauna hata akili, sijui wewe ni mzee wa aina gani ambao unakuja kukata miti huku alafu unasema eti wewe uko na power. We want to tell you the truth. The power belongs to you, to the people, and the people are the most powerful people. So usinjaribu kucheza na wananchi ama namna gani? So itakuwa kuithira usengete githaka kya mwingi kya mashingira ne ndenda kuria ke madam DCC na ACC paukir ofisi na raka iwesega nabyo olelia kithaka kya mwingi ora kiethetwe ndene ya thindi Dennis Mugendi, Wero Njuma, Athindi, Wandi ni Athiru Jine, Igembe Central, County ya Meru. Antu bama wathe wodini Igembe ni bamukirite mbeu cia kwanda kuma kiri thirikari kaunti ya Meru ni bacokirite gavana Mutuma nkatho nontu bakubarikana bakiuga batirikana wakagita kuoga ibo into bya thirikari baizarite ngerekana na thirikari nthiru aria makobeja ejanagwa na nkinyangano na kubatiga thinene Marion Karugi na Chionkuruke. Bana Mutuma mwezi mwamore Bani antuba mawathe kuma location mwanya cia wandi ya Igembe East gicione kia ubunge kia Igembe Central na batimanite kwa mukira mbeo ya kuanda kuma kiri gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia bakinyethiretwe yo ni MCA wote Titus Mureithi. Kuivoya sana nontu bwa mheshimiwa wetu munene wetu gavana wetu ro twendete kabisa nenya batu tumwendete gavana Mutuma Ntwethingia nontu bwa kubwania kabisa eye atwithiro na raturi thai ndukene mubuko yo ichiringi ngiri na batu turiwa murungu wa mutharime sana nontu tutike afondri kura mpempe igi nenya mheshimiwa wetu Mureithi tuibweya nontu riraromba kura ne yire ao na ratwira atushughulikaira turia tubarabe na mawathe na turetikania no na twa support no ubwo itumuona akiya ko wite mantu ara yonde atwirire atula uiba atwi te haraka sana gutwika nto yo bandisability go bomba kuriganwa untu kora kuinge tweta tugethera na ri kweno acio kindanirwa na antu bamwe beto batene nya gomba okiro kindanira bange batena kinya mauro bange batena kinya njira cia kuyukia hata tukienda kama watu wanapata hatuwezi wengine tutakanyagwa tuanguke ni bawereretwe mutaratara yo ejani bwa mbeweye bakiwa kirotongere burabo ariko bwa gavana Kawira Mwangaza butabaguna na kaita kaniro bagunikite ngabana etero tukuweru kabisa na nkorwa muno tututenwa mpempe tutaranira into biyo kone antu barabe na inya batu tutenenya tura muiko yokia kipindi na kira kya madrebuti yeya utebyo tuona no ntoka yela weuru simiwa Mureithi kabisa ne muntu wetu abata na imwana wetu ora twatarire na nkorwe mona ewe tanana tuigario nto bwetu no nto thira turero tukaire mpepe na rakiengo itu amwe request yetu na amethikiria utege kundine utege bukezi atia kakwe waka ikirwa mpepe musie utwana orayire no onere akiaria sub county admin Kirimi Muambi na baurite bakaitha na bamawathe ni bapatura sekenda bombo tethuka tureke kuitha antu ba mawathe tureke kuitha twana twa mawathe
twabaturia werune bakeya twabamenya na ruare kuma ki gavana wetu His Excellency Gavana Mutuma Ntwethinkia twatanirite na Mheshimiwa Murithi pauwa mbeu inyokethira itiana itiri ya ukinyira antu ba mawathe. Nikiripotera Weru Juma kumembe Betawa Marion Karugi wa Naftali. Kagitene gaka karutha rwa Disemba nirio baba ingi baritwa batonyaga mantu ne jama thuku ni kwaga mwerekeria na ndia charimba kuromba gutara na ukarania na baura kubatere na kuba mwerekera kenda kwebana na makarika jana gutonya mitugone mithuku na kinya kugia EU. Nicholas Chabari na Chionkuruki. Asigari bakalugendia na uba kwenda tayari ana badeketie na kuinga chukuru no ntubarutha arwa Disemba ende aciari kiraba kurwa ne kuthinambe na gukarana na abaona kubamenyera muno kwebukana na mpanga ire kwerekana yana abani ni bakuthinambe na kuwata amimba na gwithiro abakigitwika aciari ibebani ni asigari bakalugendia na uba kwenda no ntu asigari kwena thinendito tutekwenda batu antu baegembe no twetanaru na mimba cia mapema ibo kona Nyambene hospital ero ke taarifa weru ana 17 baba buda sekirikaya baita kubuda kejesia na ngepsiera lero baina mimba oimbwera bo Mheshimiwa ndento molome ngakisa no ndite muntu bibi tiara kana ntikwenda musetha na bantu ni kwena ana 36 be maternity ba form 4 na baraba tiarete dai baraba gorete twana 17 ene iwe mo ke mo ekoro nyinge to witangwere to bweri mokai akwende ni arume bari are kwa are kerera te batu pa mami to ina na kerera to kadiana be to be na ntu kwa nyinge mno na kagita ka Disemba iro to ana to eja watu ana na oni nkambo to ali angoge wawa mimi nitakaba kwa manto agent na kwa manto very important kwa to na kana no to bwene tomi ndwa kwa ndeka na haraka ni haraka wete bwado munere chakaola oyo muntu agwana ite kwa murungu no tereto ndio kwenda kwera no tora kwa story no mubunge wekorotwe Elizabeth Karambu ukailemia wamana mubunge wegembe North Julius Taitumo bakiuria chiari na mwana to kwake nyomo tori no gake no tata mokoro no ku ito chokere tware ekoro ende akoro na agwe borunga mera mwathani abwekere ata ere ibo mwene nja na ndai bunyabu bwe ene nja borie mosi bone tumwale twaku ngera no kuona jakange ka ethere twa kianjai kuna uchungu sana wazee turudi nyumbani tuchunge watoto wetu wacho kuwata mwana wara kwa yemromogu ukawata mwana re no ganjiria kuri abici re no ndo mwarura we ari umira umugwe karicha umugwe Kisumu wota wata mwana Kumegebe North Beton Class Chabari Pega Nicholas Chabari bwega kirigo mutegeri no tuboko na kanya kugwatanira na bauto no tugwekira gatantante toche Weru Juma utuko banala tshemane rojo kaire kiri Weru weekend tanambere ukenera mibango Weru TV nyuma kayita kate kuraza ni mubango jo The Plug Betagwanti Nyari Kenywa.